cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance filled by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. On the earth at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels throng for Christ the King. On the earth at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels song for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Shall we stand in robes of white? The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My days will spend on Jesus' face. Shall we stand in robes of white? The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze runs free on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. He shall return.
the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Shall return, hopes of war. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, sing praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise His name forevermore. For endless days sing Your praise. Oh Lord my God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Lord, I just confess I'm tired, I'm weak. Pane, ja Ti vyznávam, že ja som unavený, že som slabý. And Lord, I want to hear from You, and we want to hear from You. A Pane, ja chcem počuť od Teba, chcem, aby sme všetci počuli od Teba. Lord, we ask that You would just work powerfully as we just get into Your word, Lord, that You would speak to us and we would hear Your sweet words. A Pane, tak prosím, aby Ty si mocne pracoval, ako teraz budeme pristúpať k Tvojmu slovu, aby to boli slova, ktoré budú zapracovávané silno do našich životov, aby sme Lord. ťa počúvali. Lord, that You would keep Your promise that Your word is powerful and it's effective and it does exactly what You want it to do. A aby si dodržal teraz to Tvoje zasľúbenie, že Tvoje slovo je mocné a že chce konať a ide a bude robiť to, na čo ho Ty posielaš. Lord, so we come hungry, we come with some expectation. A tak, Pane, prichádzame hladní a prichádzame s očakávaním And so we ask that You'd speak a prosíme ťa, aby Ty si hovoril in Your wonderful name. v Tvojom úžasnom mene. Amen. Amen. Hey, so we're moving along in our Epiphany series. Čiže pokračujeme ďalej v našej sérii Zjavenia. And I think we all know, I've said it many times already, this season's all about just celebrating Jesus on display. A už som to hovoril mnohokrát, ale zopakujem to znovu, že toto obdobie je o tom, že oslavujeme Pána Ježiša, že je to celé zjavené. Celebrating Jesus shown as the Son of God, the Savior of the world, right? A oslavujeme Pána Ježiša ako Syna Božieho, ako Spasiteľa celého sveta. And we've kind of been building up along this concept for the last couple weeks, right? A budovali sme tu určitú takú myšlienku už v posledných pár týždňov. And we've spoke about how God has this desire, and it's this desire that's been from the beginning. A hovorili sme o tejto túžbe, ktorú Pán Boh má a túto túžbu mal hneď od počiatku. And it's that desire that He would draw all people, all nations to Himself. A bola to tá túžba, že by si pritiahol všetkých ľudí, všetky národy sám k sebe. And that He's called you and I, those who follow Him, to be a part of that process. A že povolal teba aj mňa, všetkých z nás, ktorí vzývame jeho meno, aby sme boli súčasťou tohto procesu. And that He's made us the salt of the earth
and the light of the world. A že z nás spravil sol sveta a svetlo sveta. And we're not just, as we've used this example, little cozy candles. A že nie sme len, ako sme už hovorili, také milé pohodové sviečky, As nice as those are. i keď sú milé, But he has called us to be that lighthouse, ale že máme byť tým majakom. shining in the darkness, Máme žiariť v tej obrovskej temnote. shining in the storm, Máme žiariť v tej búrke. drawing people out of danger, out of the storm, home. A priťahovať ľudí z búrky a z tej temnoty, aby sa dokázali vrátiť naspäť domov. And it's a beautiful vision, but it's also a difficult thing, right? A je to krásna vízia, ale možno je to ťažké. I mean, it's a calling that I think many of us don't feel quite prepared for. A je to také povolanie, ktoré možno mnohí z nás sa necítime, že sme pripravení na I ne. mean, who here, you don't have to necessarily raise your hand, but who feels like, yes, I'm ready to go into all the world and experience all sorts of difficulties and break out of my home and be a lighthouse in the storm. Ktorí z vás, môžete sa prihlásiť, ale nemusíte sa, ste pripravení, aby ste išli, že áno, chcem ísť do sveta, chcem ísť do burky, chcem proste si pretrpieť všetko, som ochotný zanechať to pohodlie môjho domova a chcem ísť. It sounds like a great idea Znie to úžasne ako super myšlienka for somebody else, pre niekoho iného. right? You can think, okay, I can imagine Maya doing it because Maya, she's like kind of a natural evangelist. She's a tough cookie. She's a tough sweet cookie, right? A viem si predstaviť Majku, že akože pre ňu by to bolo super, lebo ona je taký tvrdý oriešok a ona to dokáže. Like wherever she goes, she talks to people about Jesus, right? Lebo kamkoľvek ona ide, tak so všetkými sa rozpráva o pánovi Ježišovi. That's her thing, right? A ona to dokáže, to ona zvládne. Right, so we can think like, okay, that vision, that's not for me, that's for Maya. A niekedy sa môžeme zamyslieť nad tým, že tak tá vízia nie je pre mňa, to je pre Majku. Or maybe it's for Gabi. Ale možno je to pre Gabiku. She's like a professional, right? Ona je profesionálka. She's been doing this for years with students. Ona to už robí roky so študentami. She knows what she's doing. Ona vie, čo robí. She's called. Ona je povolaná. She's a lighthouse. Ona je tým majakom. It's all her, right? A je to všetko pre ňu. The rest of us will pray for these two, okay? A my ostatní sa za nich budeme modliť. Right, they will be our representatives, our ambassadors. Oni budú naši reprezentanti, naši ambasádori. All right, we should do that. Áno, máme aj toto robiť. But guess what? Ale The bad hádaj news čo? is Tá zlá správa that we're all called, je, že všetci sme povolaní. right? Even if you don't feel like it. Aj keď sa na to necítiš. Because and I understand, this calling can be overwhelming. A rozumiem tomu, že toto povolanie môže byť také ohromujúce. It can be way out of your comfort zone, A je to mimo tvojej pohodovej zóny. right? And you can give, like Prabhu just shared, all sorts of excuses, right? A môžeme si dávať toľko, koľko môžeme výhovoriek, ako Prabhu nám tu hovoril. Right? I gotta focus on my career. Musím sa sústrediť na moju kariéru. I gotta focus on making money. Musím sa sústrediť na to, aby som zarábal peniaze. I gotta take care of the family. Musím sa postarať o svoju rodinu. I gotta do this or that, right? Musím robiť toto, musím robiť hento. I'm not ready. Nie som pripravený. Or Alebo you could say, I'm not gifted. nemám dary. These two, they got the gift. I don't got the gift, Oni majú dary, tieto dve, ale ja tie dary nemám. right? And we can come up with so many reasons A môžeme si vymyslieť a vyšpekulovať tak veľa dôvodov, why we do not shine, prečo nechceme žiariť. why we do not join in with Jesus and partner with him in the things he wants done. Prečo sa nepridáme k pánovi Ježišovi a nie sme partnermi s ním v tých veciach, ktoré on chce konať. If I can steal from that song again, the great things he wants done. A ak by som mohol ukradnúť z tej piesne, čo sme spievali, tie úžasné veci, veľké veci, ktoré on chce, aby boli spravené. Because the vision is so big and it seems like it's like, like how can we accomplish it? Lebo tá vízia je až taká obrovská, taká velikánska a my si tak zamýšľame, že ako sa to môže udieť, ako sa to môže stať.
And it is a big vision. A áno, je to veľká vízia. And I mean, if we even look just at the church level A keď sa pozrieme len tu na cirkev, and we bring it down to just Bratislava, alebo to prinesieme dole sem do Bratislavy, I mean, we're just a handful of people here. How can we really impact the city? tak sme len taká hrstka ľudí. Ako my môžeme mať vplyv na celé to mesto? How can we even just impact Staré Mesto? Ako môžeme mať vplyv či už tu v starom meste? How can we just impact the next couple streets over? Ako môžeme mať vplyv na tých pár ďalších ulic? Right? And we can look at the task and we can look at the vision that God has and be overwhelmed. A môžeme sa pozrieť na ten cieľ a na tú úlohu, ktorú Pán Boh má a môžeme byť z toho taký ohúrení, že to je hrozne veľké. And we can just say, we are too small, we are too weak, we don't have the power to do that. A môžeme si povedať, že áno, my sme príliš malí, my nemáme dosť sily na to, aby sme to dokázali, nezvládneme to. And so today I want to talk about how do we move in power, the power of God, A dnes teda chcem hovoriť o tom, ako sa môžeme hýbať ďalej v moci, v Božej moci, to be an epiphany, to shine for Jesus aby sme boli zjavením, aby sme žiarili pre Pána Ježiša in our city, in our country, in our world. v našom meste, v našej krajine, v našom svete. To do that, A aby sme to I zvládli, want to go to a story, and you know this story. by som rád išiel do príbehu, ktorý všetci poznáte. Because now we're listening to the vision of Jesus and the command of Jesus to go out into all the world. A počúvame to prikázanie Pána Ježiša, že máme ísť do celého sveta, But we're not the people who first heard it. ale nie sme tí ľudia, ktorí to ako prví počuli, tento príkaz. Remember, the first people to hear it were his disciples. Prví ľudia, ktorí to počuli, boli jeho učeníci. And if we feel overwhelmed by the vision, they definitely felt overwhelmed by the vision. A ak my sme, že je to príliš také veľké pre nás, sme takí ohúrení z toho, tak pre nich to bolo ešte väčšie, ešte viac ohúrujúcejšie. You know, we've got 2,000 years of Christianity forming and even being a part of our culture here in Slovakia. My máme 2000 rokov kresťanstva, ktoré sa formovalo, ktoré bolo súčasťou aj našej kultúry tu na Slovensku. But when they heard this vision of Ale Jesus, oni, keď počuli túto víziu Pána Ježiša, there was no church. tak nebola žiadna cirkev, There nebol was kostol, no Christianity nebolo kresťanstvo in the sense that we know it now. v takom zmysle, ako ho my teraz poznáme. There was no Christian culture. Nebola žiadna kresťanská kultúra, There was no history there, right? nebola žiadna história. They were just this little group of people like us. Oni boli taká malá skupinka ľudí, ako my tu A teraz. handful of people. Hrstka. And their Jesus had just died and now he's risen again. Pán Ježiš práve zomrel a teraz bol znovu vzkriesený And they've experienced him. a zakúsili ho. And he's telling them to go out. A on im hovorí, že choďte do sveta, But they're going out into a storm. ale oni idú do sveta, do búrky. They're going out into a world that doesn't understand what they're bringing. Idú do sveta, ktorý nechápe to, čo sa im oni snažia doniesť. They're going into a world that is hostile to that message and to Jesus because they just killed Jesus. Idú do sveta, ktorý je nepriateľský voči tomu posolstvu, čo im nesú, a sú nepriateľské aj voči Pánovi Ježišovi, lebo ho práve zabili. The task was so big. Tá úloha bola tak It obrovská, was so overwhelming. tak ohurujúca, And so Jesus does some things in them. a Pán Ježiš v nich niečo spraví. He empowers them. On ich umocní. And we're going to see that. We're going to look at Acts chapter 1 through 4. We're not going to read the whole thing. Don't worry. Budeme si čítať zo skutkov od 1. po 4. kapitolu. Nebudeme síce čítať všetko. And this is Nebojte sa. the account of how God empowered his people. A toto je spísané to, ako Pán Boh zmocnil svoj ľud, Who felt even more inadequate than you and I do. ktorí sa cítili o mnoho nehodnejší ako ty a ja, More ungifted. o mnoho menej obdarovaní And even more afraid to shine than you do. a o mnoho viacej sa báli, aby žiarili, než sa bojíš ty a ja. And from these 4 chapters, I want to pick out 4, let's call them steps. A z týchto 4 kapitol chcem vybrať také 4 kroky, Simple things that God
brought into their lives or allowed them to do 4 jednoduché veci, ktoré Pán Boh priniesol do ich životov a dovolil im, aby to mohli robiť, that they could preach the gospel, preach the good news in power. aby mohli kázať evanjelium a mohli ho kázať v moci. So we're going to be in chapter 1 of Acts, so if you can turn there. Čiže začneme v skutkoch tej prvej kapitole, ak by ste si to mohli nalistovať. Now, Jesus did not only command his disciples to go out into all the world and make disciples, Čiže Pán Ježiš neprikázal svojim učeníkom len, aby išli do celého sveta, aby robili učeníkov, but he also tells them this. He gives them another command. ale hovorí im toto, dáva im ďalšie prikázanie. And we see it in verse 4 of chapter 1. Čiže 1. kapitola, 4. verš. He gives them this command. He says, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of that my Father has promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized in the Holy Spirit." Začneme od polky toho 4. verša. A prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa, totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už nie o mnoho dní. And then jumping down to verse 8. A 8. verš. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. What was that command? Aké bolo to prikázanie? What did they do? Čo mali robiť? They waited, Čakať. right? They waited on the Holy Spirit. Čakali na Ducha Svätého. They waited for the Holy Spirit. Očakávali Ducha Svätého. And we see what happens in Acts chapter 2 when God's people follow God's commands. A v 2. kapitole vidíme, čo sa udialo, keď Boží ľud nasleduje Božie prikázania. We see that in Acts chapter 2, this band of believers who are overwhelmed by this task of Jesus, this command to go out into the world. A v 2. kapitole vidíme, že táto skupinka veriacich, ktorí očakávali na Ducha Svätého a boli ohúrení z tej úlohy, ktorú mali urobiť, They're in this room, this upper room. boli v tejto hornej miestnosti. Most likely the same one that they had that Passover meal in. Je to pravdepodobne tá istá miestnosť, v ktorej mali tú poslednú paschu. Right? And we don't know exactly what they're doing, but my suspicion is that they're praying. Neviem presne, čo tam robili, ale predpokladám, že sa modlili. We definitely know that they're waiting. A určite vieme, že očakávali. And it says in that account that as they're waiting, the Spirit falls down upon them. Right? A je tam napísané, že ako očakávali, tak Duch Svätý na nich padol, zostúpil. There's this sound that sounds like a rushing wind. Right? Bol tam zvuk, ako keby taký prudký vietor. There's these little tongues of fire over them. Zrazu sa im zjavili tie ohnivé plamene nad nimi. It's this powerful spiritual experience, right? Je to taká mocná duchovná skúsenosť. It's not something small. It's really clear what is happening. Nie je to niečo malinké, ale je to veľmi zrejmé, že čo sa deje. He is poured out on them and he's filling them up. Je na nich vyliatý a naplňa ich. And he empowers them. A zmocňuje ich. Because as this experience is happening, they begin to sing praises to the Lord. Lebo ako všetko toto sa odohráva, tak začínajú spievať Pánovi. And they're singing these praises to the Lord in different languages. A ako spievajú tieto chvály pre Pána, tak to spievajú v rôznych The jazykoch. languages of all the nations, right? Jazykoch všetkých možných národov. And there just happens to be a festival happening. A bol tam naokolo aj festival, ktorý sa odohrával. And there's people from all sorts of nations on the street. A na tomto festivale, na tých uliciach boli ľudia z rôznych krajín, z rôznych jazykov. And they must have been praying loudly A pravdepodobne sa modlili nahlas, because the people on the street are hearing it. lebo tí ľudia, ktorí boli na ulici, tak to počuli. And they're wondering, what is going on? A zamýšľali sa nad tým, že čo sa to tam deje. So Peter gets out there and he speaks in boldness.
A Peter sa tam postaví a hovorí odvážne and he begins to declare what has happened to them. a hovorí im a prehlasuje všetko to, čo sa tam udialo. How the Spirit has been poured out on them. Ako Duch Svätý bol na nich vyliatý And how the Spirit will be poured out on all peoples. a ako Duch Svätý bude vyliatý na všetkých And he ľudí. quotes the prophet Joel. A cituje tu proroka Joela. And then he goes and proceeds and begins to speak about Jesus A potom pokračuje ďalej a hovorí o pánovi Ježišovi. and how Jesus is the Son of God A hovorí im o tom, ako pán Ježiš je Božím synom. and that he is also the Savior of the world. A takisto, že je aj spasiteľom sveta. That epiphany message, right? A to posolstvo zjavenia. In the end of that day, 3,000 people get saved. A na konci tohto dňa 3000 mužov bolo spasených. Powerful story, right? Silný príbeh. You know, what about us? A čo my? What about you and me? Čo ty a ja? You know, who here likes to wait? Kto z vás rád čaká? Who loves waiting in line at the supermarket? Kto z vás rád čaká v rade, keď... You do? Okay. She works there. You work. All right. Kto z vás rád čaká, keď ste v rade niekde v obchodnom All right. I'm centre? not seeing a lot of other hands other than yours, okay? You have time, okay. Nevidím veľa rúk. Who likes waiting in traffic? Kto z vás rád čaká, keď ste v zápche? Who likes waiting for the bus or the Those- train? Kto z vás rád čaká na autobus alebo na vlak? Right? A lot of us don't like to wait, right? Väčšina z nás neradi čakáme. You know, we don't like to wait for a lot of things, Neradi čakáme na veľa vecí. right? And sometimes waiting feels like wasting. A niekedy to čakanie sa nám zdá, že mrháme. Like we're wasting time. Mrháme časom. We're wasting life. Mrháme našim životom. Sometimes we're wasting money. Niekedy mrháme peniaze. We're wasting whatever, right? Mrháme čímkoľvek. We don't like to wait. Neradi čakáme. But Jesus commanded his people to wait. Ale Pán Ježiš prikázal svojmu ľudu, aby čakali. But it's not the kind of waiting like wasting time in traffic. A to nie je také čakanie, ako že mrháte čas v zápche. I have this little picture here. I love this little picture. It's Mám tu so- takýto obrázok a veľmi sa mi páči tento obrázok. I don't have a daughter. Nemám dceru, našťastie. Yeah, she said, yeah, and I don't have a daughter, and God knows why. Nemáme dceru, lebo Pán Boh vie prečo. I'd spoil her. Lebo by som ju rozmaznal. I get to just spoil the little princesses around here, You spoil the dog and the cat. and I'd spoil the dog and the cat. There are girls. Už rozmaznáva aj psa, aj mačku, lebo to sú dievčatá. It's that daddy heart, you know. Lebo to je srdce od synka. She's waiting, Ona čaká, but look at the way that she's waiting. ale pozrite sa, akým spôsobom čaká. She's waiting with anticipation. Čaká v očakávaní. She's waiting with expectation. Čaká v očakávaní, že niečo sa tam stane, že proste niečo príde. She's looking forward, maybe, who knows, maybe to her father coming home from work. A čaká, nevieme na čo, alebo na koho, možno na otcina, ktorý sa vracia z práce. We don't know what she's waiting for, Nevieme na čo čaká, but she's waiting for something actively, ale čaká na to aktívne. right? And I think this is the kind of waiting that Jesus is asking us to do. A myslím si, že toto je to očakávanie, ktoré Pán Ježiš od nás chce. It's not a waiting of wastefulness. Nie je to očakávanie mrhaním času, It's a waiting of expectation, ale je to čakanie v očakávaní. a waiting of anticipation. V, Anticipation? Okay, all right. And it's a waiting of invitation. a je to čakanie v pozývaní. So my question is, Alebo teda čakanie v očakávaní, čakanie v dúfaní, čakanie v nádeji. okay, that'll work. All right. My question for you and for me is, do I wait for the Holy Spirit? Moja otázka pre mňa a pre teba je, že čakám na Ducha Svätého? Will I wait for him to fill me and use me and work through me? Budem čakať, aby ma naplnil, aby ma použil a aby pracoval vo mne. Will I wait on him to orchestrate the opportunities and open the doors? Budem čakať na ňo, aby on zorchestroval a naplánoval všetky tie príležitosti a naplnil to celé.
Because if Jesus commanded his first disciples to do it, I think he would command us today to do that. Lebo myslím si, že keď Pán Ježiš prikázal svojim prvým učeníkom, aby to robili, tak myslím si, že to prikazuje aj nám v dnešnej dobe. We need to become waiters Musíme sa aj my stať čakateľmi and wait for the Holy Spirit. a očakávať na Ducha Svätého. Right? So that first step is just wait for the Spirit to work. Takže očakávaj, tým prvým krokom, očakávaj na Ducha Svätého, aby on pracoval. But actually expect him to show up. Ale aj očakávaj, že on sa tam zjaví. Right? Don't really expect him to show up. Skutočne očakávaj, že on sa tam zjaví. And have a welcome mat in your life to invite him and welcome him in. A maj takú rohošku a vítaj ho, že áno, poď do môjho života. Because your waiting is not in vain. Lebo tvoje očakávanie a čakanie nie je premrhané. But it's an invitation for Jesus to strengthen you. Ale je to pozvánka pre Pána Ježiša, aby ťa posilnil. How do you get the gifts? Ako môžeš ty dostať tie dary? The gifts to actually shine for him. Dary, aby si mohol skutočne žiariť pre Neho. Those are given to us by his Spirit. Znovu tieto dary dostávame skrze Jeho Ducha Svätého. We need his Spirit. Potrebujeme Jeho Ducha. And we need it in his Spirit in the right measure and the right time. A potrebujeme Jeho Ducha v správnej miere a v správnom čase. Oftentimes we want to shine in our own strength, Častokrát my sa snažíme žiariť tou našou vlastnou silou, in our own plans, našimi vlastnými our plánmi, own brightness. našou vlastnou chytrosťou. Your shine is great, but it's not enough. A tvoja žiara je úžasná, ale nestačí. It is not enough to accomplish the vision that Jesus has. A nestačí na to, aby vyplnila tú víziu, ktorú Pán Ježiš má. You're all wonderful people, Vy okay? všetci ste úžasní ľudia And I know you all have you got things that that shine in your lives. a máte veci, ktoré žiaria z vašich životov. But even if we all get together and say, hey, how can we shine for our city? A aj keby sme sa všetci teraz dali dokopy a povedali si, že no dobré, ako môžeme žiariť v tomto našom meste, If we do not have the Holy Spirit upon us and working through us, we will not accomplish those goals. ak nebudeme mať Ducha Svätého na nás a v nás, ktorý bude pracovať skrze nás, tak nedokážeme dosiahnuť tie ciele. And we need to echo the words of the prophet Zechariah. A musíme odrážať a rozozvučievať tie slova Zachariáša, proroka. Not by might, not by power. Nie mocou, nie silou, Not by my might, not by my power, nie mojou mocou, nie mojou silou, but by the Spirit. ale duchom, By the Spirit, okay? duchom Božím. So that first thing that empowered the early believers to step into this great vision of Jesus was the Holy Spirit. Čiže ten prvý krok, ktorý pomohol prvým veriacim, aby mohli vstúpiť do tejto vízie Pána Ježiša, bolo očakávanie Ducha Svätého. The next thing is, and this is we just need to believe. Druhá vec je, že potrebujeme veriť. Not just that we need the Spirit, but actually that we would believe that the Spirit might work through us. Nie len, že budeme veriť v Ducha Svätého, ale že budeme veriť, že Duch Svätý dokáže pracovať skrze nás. And that He actually wants to work around us. A že on chce pracovať aj okolo nás. Sometimes we can get discouraged and jaded and just feel like, God doesn't want to work anymore. Sklamanie. A niekedy môžeme byť sklamaní, discouraged, but I still didn't get jaded. A niekedy môžeme byť sklamaní alebo taký v zúfalstve, že That'll work. že Duch Svätý nedokáže pracovať skrze nás. And we don't hope for God to actually do what He says He wants to do. A už prestávame dúfať v to, čo Pán Boh povedal, že chce konať. Now going back to that story in Acts, Keď by sme sa vrátili do tohto príbehu v skutkoch, Spirit has come down, zostúpil tam Duch Svätý, the church is formed, a cirkev tam je sformovaná, it's growing, už sa rozrastá and it's moving forward. a hýbe sa ďalej. And we get to Acts chapter 3, and we see at this time that the church is meeting in two different places. They're meeting in homes, and they're also meeting in the temple courts. A keď prichádzame do 3. kapitoly skutkov, tak vidíme, že cirkev sa stretáva či už po domoch, alebo sa stretáva aj na nádvoriach chrámu. And in Acts chapter 3, we see Peter and John, they're going to the temple for the time of prayer. A v 3. kapitole vidíme, že Peter s Jánom idú do chrámu v čase modlitby. And as they're walking through this gate, kind of with a big arch like this,
a prechádzajú cez takú obrovskú bránu, ktorá je zhruba, má takúto, čo je toto, oblúk. It's the Jaffa Gate, the gate beautiful. A tá brána sa nazýva Jaffa brána, alebo krásna brána. And there's a beggar sitting there. A sedí tam jeden žobrák. And he is lame. Je chromý. And he asks them for money. He does what he does, right? Pýta si od nich peniaze, lebo robil to, čo robí, teda žobral. And I love this interaction at the Gate Beautiful, this beautiful place, because God does a beautiful thing. A mne sa páči, aký tam majú rozhovor a všetko, čo sa tam odohráva v tejto krásnej bráne, lebo Pán Boh tam vykonal krásne veci. I want you to listen to the interaction between Peter and this man. Sa tam viedol medzi Petrom a týmto mužom. So this is Acts chapter 3, verse 6. Čiže Skutky, 3. kapitola od 6. All the way verša through verse 10. po 10. So this guy is begging, asking for money. Čiže tento človek tam bol, žobral peniaze. And then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I have I give to you." Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. V mene Ježiša Krista, toho Nazarejského, vstaň a choď. And taking him by the right hand, the hand of fellowship. A chytil ho za pravú ruku, za ruku He spoločenstva. helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. A miracle Pozdvihol happens. ho a náskutku mu spevnili nohy a členky. He jumps Skutočnil to- sa zázrak. He jumps to his feet and he begins to walk. A vyskočiac, stál si a chodil. And he goes with them to the temple courts. A vošiel s nimi do chrámu. And he's not just walking, but he's jumping and he's praising God. A nie len, že tam chodil, ale poskakujúc chválil Boha. And it says all the people saw him walking and praising God, and they recognized him as the beggar who was in the gate. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosieval a žobrieval o almužmu a sedával pri tejto krásnej bráne. And all these onlookers, it says they are filled with wonder and amazement at what had happened to him. A naplnení boli všetci títo, ktorí sa na to pozerali s desením a úžasom nad tým, čo sa mu stalo. You see what happened there? Vidíte, čo sa tam stalo? Peter and John, they didn't have silver and gold, right? They didn't have what the guy wanted. Vidíme, že Peter s Jánom nemali to, čo tento človek chcel, to po čom túžil, But they had what the guy needed. ale mali to, čo tento človek potreboval. Right? And they gave what he needed, and that was Jesus. A Right? dali mu to, čo potreboval. Potreboval Pána Ježiša. And it wasn't that they had these special powers to just heal anybody. A nebolo to o tom, že mali takú úžasnú nadprirodzenú moc, aby uzdravili kohokoľvek, But they just believed that Jesus was going to work, ale verili tomu, že Pán Ježiš bude pracovať. that Jesus had the power to do it. Že Pán Ježiš mal tú moc, aby to vykonal. And he told them to do it with his power and that he would do it. A on im aj povedal, že to majú robiť jeho mocou a aby to aj boli schopní robiť. They didn't say in the name of Peter. Nehovorili o tom, že v mene Petra. It's in the name of Jesus. Nie, v mene Pána Ježiša. Right? And they invited Jesus to work powerfully in this man's life. Pozvali Pána Ježiša, aby mocne pracoval aj v živote tohto muža. What about you and me? Čo ty a ja? You know, there are people that come into our lives where the situation is so much bigger than what we have to offer them. Máme ľudí v našich životoch, ktorí prichádzajú k nám a tú situáciu, ktorú majú, tak je o mnoho väčšie, než to, čo my im dokážeme sami dať. But is our faith in Jesus bigger than their problem? Ale je naša viera v Pána Ježiša väčšia ako ten problém, s ktorými k nám prichádzajú? Do I have faith that God is able to work in their life? Verím tomu, že Boh je verný, aby pracoval aj v ich životoch, That he actually has the power to transform their life? že on má moc, aby premienial aj ich životy. And will I invite him to do so? A budem pozývať Boha, aby to tak konal? You know, the power is not something that we preach. Sorry, it's not something that we can produce. A moc nie je niečo, čo dokážeme kázať alebo vyprodukovať. I can heal nobody. Ja nedokážem uzdraviť But nikoho, Jesus can heal everybody. ale Pán Ježiš dokáže uzdraviť všetkých. I don't have the answers for everyone's problem, but Jesus does. Nemám odpovede na všetky problémy alebo problémy každého jedného, ale Pán Ježiš má odpovede na všetky Jesus problémy. did not send us out
on our own. Pán Ježiš nás neposlal, aby sme išli sami, He sends us out as his ambassadors and he is with us. ale on nás posiela ako svojich ambasádorov a on je s nami. That power is the same power that brought everything that you see, all of creation, into existence. A posiela nás touto svojou mocou, s tou mocou, ktorá všetko stvorila, to, čo dokážeme vidieť. That same power that split the Red Sea. Je to tá istá moc, ktorá rozdelila Červené more. That same power that healed the lame and the blind and the broken. Je to tá istá moc, ktorá uzdravovala či už slepých, či už chromých, či už zranených a zničených. That same power that fed 5,000. Tá istá moc, ktorá nasytila aj 5,000. That rose people back from the dead. Tá istá moc, ktorá vzkriesila ľudí z mŕtvych. That is the power that is at work. To je tá moc, ktorá pracuje teraz And it's Jesus' power. a je to Ježišova moc. And it's not yours, it's his. Nie je to tvoja moc, je to jeho. But do we believe that he wants to work in that kind of power? Ale veríme aj my, že on chce pracovať takouto mocou? I think there's many times we have two typical responses as Christians when we come to situations. Myslím si, že my ako kresťania máme dve také typické reakcie, keď prichádzame k určitým situáciám. Or we come to look at the vision of Jesus and how do we accomplish that, either on a grand scale or a small scale of someone right in front of us. Alebo keď máme určité situácie, tak ako ich splníme skrze moc Pána Ježiša. Pozeráme sa na to či už z toho väčšieho pohľadu, alebo keď máme niekoho pred sebou a pozeráme sa z takého konkrétneho malého pohľadu. And the first one is we just try to shine ourselves. A prvá tá reakcia je, že snažíme sa zasvietiť nás samotných. We lean heavily on our plans. A nakláňame sa veľmi ťažko do tých našich vlastných plánov. We lean heavily on getting our heads together and coming up with some strategy. How are we going to reach our city? A dávame si tak hlavy dokopy a ako môžeme dosiahnuť a zasiahnuť celé to naše mesto. Or we go to courses and trainings. Alebo ideme na rôzne kurzy, na rôzne školenia. We rely on our creativity and our ability to create events and things that might be interesting to draw people. Alebo sa spoliehame na tú našu tvorivosť, na to, že dokážeme vyprodukovať niečo, čo bude priťahovať ľudí a prídu. We lean on our influence A spoliehame sa na naše vplyvy, or our personality na našu osobnosť, or our money na naše peniaze, or our connections. na naše vzťahy, ktoré máme. And God has given all those things to you, and those can be good things. A Pán Boh nám dal síce všetky tieto veci a môžu byť aj dobré, But if we lean on those things to do the work of God, we're leaning on our own power. ale ak sa spoliehame na tieto veci, tak sa spoliehame na tú našu vlastnú moc. And it will never be enough to accomplish the work of Jesus. A nikdy to nebude stačiť na to, aby sme splnili prácu Pána Ježiša. That's one way that we operate as Christians many times. Čiže to je jeden zo spôsobov, ako my fungujeme ako kresťania mnohokrát. And there's a reason when we do that we don't see thousands of people getting saved, okay? A je dôvod, prečo my ako kresťania nevidíme, keď sa toto všetko snažíme robiť, nevidíme tisícky ľudí spasených. I think in this room that is not our problem typically. A myslím si, že v tejto miestnosti to nie je našim typickým problémom. I think we fall into the other camp and we'll talk about that. Ale myslím si, že padáme do tej druhej skupiny a o tom sa budeme teraz rozprávať. And I think the other camp is this. A tá druhá skupina je toto. Sometimes we just simply doubt the power of God. Že niekedy pochybujeme o Božej moci. We doubt that he's actually able to break through and bring transformation. Pochybujeme o tom, že Pán Boh dokáže prelomiť niečo a zmeniť niečo. Or maybe we believe that he can do it, but we don't believe he can do it through us. Alebo veríme tomu, že on to dokáže, ale neveríme tomu, že to dokáže skrze nás. We forget and we doubt that he's actually with us. A zabudáme na to, že on je skutočne s nami. And that it is a partnership. We're with him. A že je to také partnerstvo, že my sme s ním. We're not alone. Nie sme sami. And we're moving together with him. A posúvame sa ďalej s ním. And he is lending us his authority that goes between heaven and earth. A on nám požičiava ako keby tú svoju autoritu, ktorá je medzi nebom a zemou. That power is available for us A táto moc nám je všetkým dostupná, to accomplish his work. aby sme mohli dosiahnuť jeho prácu a vyplniť jeho prácu. Anyone there? I feel that way many times. Neviem, či Right? vy ste tam niekto, ja sa tam mnohokrát cítim. Right? I'm trying to do this.
Snažím sa toto robiť, where I'm realizing many times kde si uvedomujem mnohokrát, that I don't have the power, že nemám tú moc, I don't have the brightness, nemám tú žiaru alebo tú múdrosť, I don't have the wisdom, I don't have the answers nemám odpovede, to fix every situation. aby som napravil každú situáciu. Because many times people come to me Lebo wanting that. Mnohokrát ľudia, keď prídu za mnou, tak potom to túžia, Because pastor should know. lebo však pastor by mal vedieť, Well, guess what? Pastor doesn't know, okay? ale ak sa na to ešte neprišli, tak pastor niekedy nevie. Right? And I realize more and more, I don't know. A uvedomujem sa tak viac a viac, že teda neviem. I don't know how to fix your problems. Neviem, ako opraviť ten tvoj problém. I wish I could just, wave my hand over your life and everything would be perfect. A chcel by som, aby som mohol len tak zamávať moju ruku nad tvojim životom a všetko by bolo úžasné a dokonalé. And I have to remind myself always A musím si sám sebe pripomínať to vždycky, get out of the way aby ja som odstúpil z cesty and just invite Jesus a pozval Pána Ježiša. and invite him to draw near. A pozvať, aby Pán Ježiš nás pozýval bližšie, alebo aj tá osoba pozývala Pána To Ježiša pour bližšie. out his grace in that moment, Aby Pán Ježiš vylial svoju milosť aj na tú chvíľku, pour out his power in that moment, aby vylial svoju moc na tú chvíľku, pour out his wisdom in that moment, vylial svoju múdrosť na tú chvíľku and to work powerfully by the Spirit a aby on tam mocne pracoval skrze svojho ducha. to bring that change in powerful ways that I cannot. Aby on spôsobil tie zmeny mocným spôsobom, tak ako ja to nedokážem. So the challenge for us here Čiže tá výzva pre nás tu is, will I continue in my own plans and gimmicks and arguments and my own power, budem pokračovať v tých mojich plánoch, tých mojich nastaveniach, tých mojich argumentoch, v tom, čo ja mám na svojom zozname, or will I continue in my fears, alebo budem pokračovať v tých mojich strachoch, doubts, pochybnostiach, withdrawal, toho, že sa stiahnem, excuses, výhovorkách, or will I simply share God, inviting him to do it powerfully? alebo sa budem zdieľať o Boha a budem pozývať, aby to konal mocne. So that second step is simply believe. Čiže ten druhý krok je, že jednoducho ver. Believe that he is powerful to do, Ver tomu, že on je mocný, aby to vykonal. powerful to save. Mocný, aby aj spasil. Now that story goes on. A tento príbeh pokračuje ďalej. A bunch of people get saved. Zase mnoho ľudí uverí. It says 2,000 people were added. Ďalších 2000 bolo pridaných. And as a result, Peter and John get arrested. A ako výsledok toho všetkého Peter s Jánom boli uväznení. And they eventually go on trial before the Sanhedrin, basically kind of like the top guys, the parliament in a sense. A potom idú aj na ako keby taký súd pred veľradu, ako keby pred náš parlament. And in Acts chapter 4, verse 7, A v skutku 4. kapitole 7. verš, while these two men are on trial, a question is asked of them. kým títo dvaja sú vypočúvaní, tak je tam otázka. And the question is this: by what power or what name did you do this? A tá otázka je toto. Akou mocou alebo v akom mene ste to učinili? And it says that Peter is filled with the Holy Spirit in verse 10. V 10. verši je napísané, že Peter, naplnený Duchom Svätým, And he says, it's by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. a hovorím v 10. verši, že menom Ježiša Krista, toho Nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Boh skriesil z mŕtvych, And then tým Peter- tento tu stojí uzdravený pred vami. And then Peter begins to preach to these guys. A potom Peter začne kázať aj týmto mužom. Right? And there's this moment where, so the question is, where's this power coming from? He says, it's Jesus. A aj tam teda tá otázka prichádzajú k tomu bodu, že akou mocou si toto robil, alebo ako sa to udialo. A on im hovorí, že bolo to skrze Pána Ježiša. But in this dialogue, we see a third step. A v tomto dialogu vidíme ten tretí krok. Because the Sanhedrin, these unbelievers, let's call them,
Lebo táto veľrada, čo boli ako keby neveriaci, they're seeing the power of God on display. videli tam Božiu moc, ako tam bola zjavená. They're seeing Peter and John, Vidia tam aj Petra a Jana and they're like, these guys cannot have done in their own strength what has happened here. a uvedomujú si, že títo typkovia, čo sú tu, tak to nedokážu to vlastnou mocou vykonať to, čo sa tu udialo. These guys have a power and a courage that is not their own. Lebo títo chalani majú aj moc, aj odvahu, ktorá nie je z nich samotných. And in verse 13 it says this. A v 13. verši je napísané toto. It says, they saw the courage of Peter and John and they realized that they were uneducated, ordinary men. A keď videli Petrovú smelosť i Jánovu a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa. And they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. What did they conclude from Peter's speech and his power? Čo uzavreli z Petrovho prejavu. It says that this guy has been with Jesus. Uzavreli to tým, že tento človek bol s Ježišom. This is not him. This is Jesus' influence on him. Toto nie je on sám zo seba, to je vplyv pána Ježiša na ňo. And I think that's that third step. To si myslím, že je ten tretí krok. If we want to be a powerful witness in our world, Ak my chceme byť silným svedkom alebo svedectvom v našom svete, we need to be in the presence of Jesus. musíme zotrvávať v prítomnosti pána Ježiša. Right? That his influence upon us rubbing off and shining through. Ten jeho vplyv na nás a ako sa to tak ako keby otieralo o nás a potom žiarilo z nás, Our power comes from spending time with him, táto naša moc pochádza z toho, že my trávime čas s ním, being in intimacy with him, že máme s ním dôverný being vzťah, in relationship with him, máme s ním dobrý vzťah, being a disciple of him, letting him form us like the potter forms the clay. a že máme taký učenický vzťah s ním, ako keď máte hrnčiara, ktorý tváruje tú hlinu Letting him empower us and fill us. a dovolíme mu, aby nás zmocnil a naplnil. Am I spending time with Jesus? Trávim čas s pánom Ježišom? You know, it's so crucial. Je to tak veľmi podstatné. And I don't know about you, but I would love it if people would say, hey, I can see that Patrick spent time with Jesus. Neviem ako vy, ale mne by sa veľmi páčilo, že keby ľudia povedali, že vidím, že Patrik trávil čas s pánom Ježišom. It's definitely not him, it's Jesus. Že to určite nie je on, že to je Ježiš. Right? That's where we want to be, okay? Tam chceme byť. Now the last thing, because the story continues and we're going to bring it to an A end. posledná vec, alebo ten príbeh ešte pokračuje. Now the rulers were kind of unsure what to do. Hey, help me out and move that slide, David. They were kind of unsure what to do. Čiže tí vodcovia si neboli istí, čo majú robiť, Because clearly a miracle had happened, lebo zjavne udial sa tam zázrak and all the crowd knew that it had happened. a všetky tie zástupy vedeli, že sa to udialo. And the Sanhedrin were unhappy that it had happened A tá veľrada neboli šťastní, že sa to udialo, because Peter was declaring that it happened because of Jesus. lebo Peter tam prehlasoval, že sa to udialo kvôli Ježišovi And they had just finished killing Jesus. a oni ho práve teraz zabili nedávno. And so this didn't, mesh well with their idea, A right? toto tak nebolo v programe s ich myšlienkami, They thought that they had killed Jesus and it was done. lebo oni si mysleli, že zabijú Ježiša a všetko bude vybavená vec, hotovka. But it wasn't done, right? Ale nebola to vybavená vec. But this little group is exploding and it's growing. A táto malá skupinka tam vybuchuje ako keby a rozrastá sa. And now there's things happening in the street that are undeniable. A teraz sa tam dejú veci aj po uliciach, ktoré nedokážu zaprieť. And so they threaten these guys.
tak im pohrozili and they tell them, don't speak about Jesus anymore. a hovoria im, už nehovorte o Ježišovi vôbec nič. And of course, Peter says, I can do nothing but speak about Jesus. A Peter im hovorí, však ja nič iné nedokážem, len hovoriť o Ježišovi. And they kind of just gave up and they sent them away. Takže potom sa vzdali, poslali ich preč. And so Peter and John, they go back to the believers and they gather them together. A potom Peter s Jánom, keď sa vrátili k tým ostatným veriacim And they explain the situation. a vysvetľujú im tam tú situáciu, And then the church does what it does best. a cirkev robila to, čo robívajú najlepšie, They said, let's pray. a povedala, že poďme sa pomodliť. Let's get together and let's pray about this situation. Poďme byť spoločne zjednotení a budeme sa modliť za túto situáciu. And then they began to pray and they raised their voices together to God. A potom sa začali spolu modliť a pozdvihovali svoje hlasy k Bohu. And in Acts chapter 4, verse 29, Skutky 4, 28. verš. we see what they prayed. And I'm just going to read the last end of their prayer. A vidíme to, za čo sa modlili, a vám budem čítať už len koniec tej modlitby. The part that relates to the church and their witness. Tú časť, ktorá je spojená s cirkvou a so svedectvom. Their request from Jesus. Ich požiadavka alebo prosba od Pána Ježiša. It said, now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. 29. A tak teraz, ó Pane, pohľadni na ich hrozby. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. A daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku a uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. And they prayed and the place was shaken again and they were filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God boldly. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smele. Their prayer was, Jesus, do something powerful. Ich modlitba bola, Pane Ježišu, ty vykonaj niečo mocné. And if you want, do something powerful through us. A ak chceš, tak vykonaj niečo mocné aj skrze nás. Make us bold. Správ nás odvážnymi. Is that our prayer as a church? Je to aj našou modlitbou ako cirkev? Is that my prayer as an individual? Je to mojou modlitbou ako jednotlivec. And so that's that kind of last step, just praying. A to je ten posledný krok, to, že sa budeme modliť. Let's pray those kinds of prayers. Modlíme sa takéto modlitby. That God would do something bigger than us. Že Pán Boh by konal veci väčšie, než sme my sami. Because the task is bigger than us. Lebo tá úloha je vyššia, než sme my sami. Right? Let's not pray small prayers, let's pray big prayers. Nemodlíme sa malé modlitby, ale modlíme sa veľké Let's modlitby. pray powerful prayers, bold prayers. Modlíme sa mocné modlitby a odvážne modlitby. We're going to wrap it up with this. A ukončíme to týmto. How do we move in power, in the power of God to be an epiphany in our city, in our world? Ako sa môžeme hýbať v Božej moci, aby sme boli zjavení v našom meste aj v našom svete? Just those 4 things. Wait upon the Spirit 4 veci. Očakávajte ducha, to move and empower you. aby nás pohol a zmocnil. Take those steps of faith, believing that Jesus is going to actually do the work. Podstup tie kroky viery a ver tomu, že je to Pán Ježiš, ktorý ťa uschopní. Spend intimate moments with Jesus. Be in his presence. Tráv dôverný a úzky vzťah, alebo maj úzky vzťah s Pánom Ježišom a tráv s ním čas. Abide in him. Zotrvávaj v ňom. Be connected to him. Buď na neho napojený. No good work will come out of your life without being connected to him. Nič dobré nevyjde z tvojho života, ak nie si napojený na neho. But as he promised, as we abide in him, we will be very fruitful. Ale ako on zasľubuje, ako my zotrvávame v ňom, tak tedy budeme prinášať ovocie. And lastly, pray for Spirit to do the work. A na záver modlíme sa, aby to bol duch, ktorý bude konať tú prácu. To fill you with the boldness, the power to keep up with him. A aby nás naplňal odvahou a mocou, aby sme dokázali dodržiavať krok s ním. We're going to pray. Budeme sa teraz modliť. I'd like to pray over you guys. Ja by som sa rád pomodlil za vás. Because this may sound like a big pep talk, like, yay, okay. Možno vám to znie ako taká
nejaká štartovacia kázeň, že áno, ideme na to. It's like before the big game. Okay, guys, we're going to do it. All right, let's go. Ako keby pred nejakým veľkým zápasom. Dobre, ideme do toho, šup, But then forsa. then you get out in the field and you see the other guys are giants, right? Ale potom, keď vidíš na to ihrisko a vidíš, že tí druhí sú takí obry And you're playing rugby and you're going to get smashed, right? a hráte nejaké rugby, tak vás úplne roztrieskajú. Right, and it doesn't matter how many peppy words I give you, right? A nezáleží na tom, koľko krásnych slov vám tu teraz dám, You're going to need some power tak budeš potrebovať určitú moc, if you're going to play the game. ak chceš hrať tú hru. Let's pray. Pomodlíme sa. Lord Jesus, we just thank you. Pane Ježišu, my ti ďakujeme, Thank you that we can wait upon you, že môžeme na teba očakávať. and we ask that we would receive from you. A prosíme, aby sme teba mohli príjmať. Lord, we ask that you'd shake up our lives, Prosíme, aby ty si zatriasol naše životy. that your wind would come into our life powerfully, Aby tvoj vietor prišiel mocne do našich životov. your fire, your spirit would fall upon us, Aby aj oheň a tvoj duch svätý zostúpili mocne na nás. and that you would transform us. Aby si nás premienial. Lord, you would make us new creations. Aby si z nás robil nové stvorenstvo. Lord, you would make us new people Aby si nás robil novými ľuďmi, who do things differently than we did before. ktorí budú robiť veci inak, ako sme ich robievali predtým. Lord, that we would believe the words that you say. Aby sme verili, Pane, tým slovám, ktoré ty si povedal. We would look back at the things that you've done and realize that you will do them again. Aby sme sa pozerali aj na tie veci, ktoré si konala, aby sme si uvedomovali, že ich budeš robiť znovu a znovu. Or that we would invite you to do those things here and now. Aby sme ťa pozývali, aby si konal tieto veci tu a teraz. That your kingdom would not be something we read about, but something we experience and live today. A aby tvoje kráľovstvo nebolo niečo, o čom si budeme len čítať, ale aby to bolo niečo, čo budeme zakúšať aj dnes. Lord, we believe that we can do these things by you. A Pane, veríme, že tieto veci môžeme robiť skrze teba. Lord, help us to have intimacy with you. Pane, pomôž nám, aby sme mali taký blízky vzťah s tebou. Lord, that our busyness would not detour us from you. Aby tá naša zaneprázdnenosť nás nevykoľajovala od teba. That we would not be dutiful or obedient without having a relationship with you. A aby sme neboli len takí, že to musíme robiť a že to je taká poslušnosť a že to musíme robiť pre teba. Lord, and help us to be in constant conversation with you. Ale pomôž, aby sme boli v neustálom rozhovore s tebou. Lord, that we would be inviting you and talking with you and just listening to you. Aby sme ťa pozývali, aby sme ťa počúvali, aby sme ťa neustále vnímali. That, like that little girl, that our eyes would be waiting with expectation of what you want to do. Ako to malé dievčatko, aby tie naše oči boli otvorené a plné takého očakávania na teba. And when you move to the right, we would move to the right. When you move to the left, we would move to the left. A aby keď ty sa budeš posúvať doprava, aby aj my sme išli doprava. A keď sa budeš posúvať doľava, aby sme išli doľava. That we would be in step with your spirit. Aby sme dodržiavali krok s tvojim duchom. And we would watch your spirit work amongst us. A aby sme sledovali, ako tvoj duch svätý bude konať dielo v nás, medzi nami. And we pray these things in belief that you will actually bring them to fulfillment. A modlíme sa za tieto veci a veríme, že ty sám ich naplníš In your powerful name. v tvojom mocnom In the name mene. of Jesus. V mene Pána Ježiša.